Tabiru Kaipuna Pu Image TV na taram na Oksabagaloy na Brajesh Kumar na Krumjari Nasigi Maru Pauda Paumi Singh the attack Chathar Kray Army na rescue toro Matungda take the Kai na Putora Kray Chief Minister Ed Biren na relief camp that Laiba Inmet Singh the Sel Gimateng Pikray Manipur Toklib Irang Asi Kendra Sarkar na Athuwa Matamda Yang Sangbiduna Waroshin Purak na Naba Jila Parishad member Singh na Jantar Mantar da Wakat from Kray Loyana Manipur gi Ima Ibel Singh di Irang Hobonate Kaiga Doroba Manipur bu Kananaba Hotnabani Haina RK Meghena Pungdokre Mapungo Pop Wirasip Lamdam Asina Tokliba Irang Asika Mari Linyana Laimakong Singda Kuki Singna Hana Saramba Bunker Singh Indian Army na area dominate Tawagi Pau Lone Nabagi Damak Indian Army Gapuna Changluba Paumi Manga Ngasi Kangpokwi District Ki Manung Sanba Hanjang Village Laimakong da Kuki Singh attack Sathar Kray Laibak Pabadagi Indian Army na Paumi Singh rescue Toroga take the Kaidana Puthoro Kray Hari Thodo Asi Ngasi Ayupung Tara Kray Helakpa Adwai da Tokibani Kongsat Aduda Hanjang Village ki Chip Kamang Lobhum Amadi Indian Army gi Team Aduga Loinana Hangjang Village ki Tuan Mafam Singh da Lairamba Bunker Singh da Chatuna news coverage Toki Ayupung Tara Kray Helakpa Adwai da Hangjang Village ki Chip Kamang Lobhumna Hangjang Kulgi Manak Nakpada Laiba Community Hall Amada Kulgi Myoy Singh Kanane Nabagi Mifam Ama Pangthoki Hariba Mifam Adu Fauba Chatmin Naduna Pau Lobiu Haina Hajarak Padagi Mafam Adu da Paumi Singh Adu Mahaka Loinana Chatmin Nakibani Mafam Adu Yobaga Paumi Singh na Masa Masagi Camera Putoktuna Pau Lona Nabat Thorang Tauringai Cherakta Kulgi Nupa Khara Tholak Laga Paumi Singh da Atamnana Laibak Masa Tadaba Wahi Wata Kaya Siznaduna Ngang Sakpa Taubadagi Hendoktuna Mafam Adu da Lairamba Myoy Singh Aduna Paumi Singh da Onsinduna Paumi Singh da Nam Kiwa photo amadi video sing delete to haiduna Paumi Singh da miyam na omsinba horaki loinana Paumi Singh na purakpa camera sing munki urakliba film adu yamna khudong thingai orakpadagi Command Regiment ki Colonel Suraj na adu mahaki gari manungda phamhanduna khonglei thunam apam adudagi Puthokna naba hotnaki adu mafam adu da lairamba miyam aduna Paumi Singh na tongliba gari adu chatpa yaroi haiduna get lonsinduna gari da attack chathaba horaki film adu lusilakpadagi army personnel Singh na Paumi tongliba gari adu cordon toksinbaga loinana miyam adu overpower togduna gari adu mafam adudagi thodok laga Paumi Singh gi thawai kallaga puthoroki hari Nakal Amaromda Kangpokpi District Manung Chanba Laimakong Manaki Hangjang Kulda Paulo Butchang Luba Paumi Kangpo Amada Kunja Singna Yomsinduna Narakpagi Thongbu All Manipur Working Journalist Union Amjuna Yaning Daba Pongdorli Hangjang Kungangi Akoi Bada Kulai Pai Myoy Singh na Saramba Bunker Singh Sidokpa Yauna Army na Jathaba Area Domination gi Thabak Singh gi Paulo na naba Imphal dagi Paumi Manga Satpani Hairiba Paumi Singh du Command Regiment ki Colonel Amana Lusingba Kangbu Amadi Kul adugi Kulakpa Kamang Lobhumna Lamjing Thibani Ngasi Paumi Singh gi Mathakta Kunja Singh na Chatharikpa Thong adu yamna Laibak Thibani Amadi Amjuna Sina Loi Manipur Tokliba Irang Asigi Manungda Miyamna Pau Pinaba Mathau Pangthokliba Paumi Singh da Security Force Singh na Phusaibugi Thodok Thoklingai Charak Sida Asigumba Ka Henbalichat Ama Kunja Singh na Chatharakani Haibasi Aikhoina Khaludaba Amani Thong Asimak Freedom of Speech and Expression da Singnabani Haina Union na Lawi Asigumba Thodok Si Matungda Amuk Hanna Thohan Biganu Haina Su Union na Miyam Punuk Pamda Haijarakli
Chief Minister N. Biren ngasi Imphal East District ki Kuban Lampak Youth Hostel da hangliba relief camp da leiriba tongan ba apam dagi lanjannar kiba inmates sing da makhoi gi pocket money oina na ba lupa sing among gi one time financial assistance pi kre ngasi dagi hokiba one time assistance pi bagi thoram da Youth Affairs and Sports Minister Govindas Konthujam Rajya Sabha gi MP Laishem Bachana Jawba MLA Khuraijam Loken Loktak Development Authority gi Chairman M. Asni Kumar, Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki Chairman K. Sarat Kumar, Chief Secretary Dr. Binit Joshi amadi atay lenga ki official kayasu saruk yaki thoramdara wangang laduna Chief Minister Ed Biren hai May ahum dagi hawduna ikang khangawduna lamdam sida thokliba laibak thiba thodok asi nungaite thodok asi gi miyoi kaya ama mayum makai thodok mafam khangdana lehalle hariba displaced tawramiyo sing asi matam khargi oina mafam sabada lehanana ba lengak asina angamba thakta thabak paikhali mahakna makha takibada Manipur gi miyam civil society organization sing maira paibi singna mitkup nahum singna leibadagi handaki irang asida ka hena misimina thoktabani Manipur gi territorial integrity kaidana ba aduga center amasung state lengak na state asida hanagum punna leiba yana ba hotnari tokhaiba administration leiroi chingi kuki militant Singap India lenga ka chatnaiba sugi ground rule thugai basing yengsin gani hairak paga loina na tampaki pom singda lang di basina Chief Minister na mausa gi ponsi lakna na ba hotnari haiba wapam miyam na lana chatkibada singdokchari su chatnari ba kuki militant singda thamliba ground rule thugai di basingi phibam Union Home Minister Amit Shahana yengsin lagani haiba pau asi asoiba pau ama oina laukibadagi miyam amasung ima ibel singna mipaiba pokna kibani Manipur da ching amadi tamgi haiba administration leite laisu leiroi haina Chief Minister Ed Biren na phongdokhi ngasigi thoram du loirba matungda Chief Minister na Lamphel Pat leiba 86 Battalion CRPF chatpaga loina mafam duda sangapam lawduna leiriba singdasu one time financial assistance kusinaki hai mafam duda Chief Minister na miyamga unaduna wari sanaki amadi athubuda state asi mahusagi piomda hanjilaklagani haina phongdoklamki hari Manipur da thokliba kangluki irang asi tha anirom helaklaba fawda Manipur amadi central lengak na waroisin puraktuna tangdu leitaba purakpa ngamdabadagi mayokta ngasi Kakching district ki Kakching gi miyam na Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah amadi Chief Minister Ed Biren gi mitam mai thaduna kholaw kaya laukre Kakching Kaithel gi udau naholai laibungda Manipur da administration ani thambaya roi kuki militant singdagi su loktho Manipur gi apun bagi saktam kahenbaya roi haiduna Kakching gi tongan ba lekai singna Kuthang naiduna chatharliba wakat khongjangda saruk yakiba miyamna mitam sing adu mai thakibani mitam mai thaba aduga mari leinana nupi amana phongdorpada numit taba naide haineriba British ki laingak laktheng akiba laikidaba aikhoigi ipai phu singgi thona ngasisu mangdana leiriba metei Kanglup ni kuki militant singna nongmai kapa amadi misam miyam gi yum kaya mai thabi duna miot minai kaya chathrak patha anirom suraklaba fawda laibak asigi Prime Minister Narendra Modi na wahe ama fawba haida duna tumina lesin bagi wahan thokkarino aduga laibak asigi Home Minister Amit Shah na tampaki mafam sing buna Manipur gi Chief Minister Ed Biren na yengchilu haina hairakpa aduga chingim pham sing buna mahakna yengchinge haiduna phongdorkiba asigi wahan thokna karino Manipur asi lengak ani leirabra asigumba mathong huktaba lengak asigi thong Kakching gi miyam amadi Manipur gi miyam na yabangam loi Manipur gi apun bagi saktam kaihandana thamnanaba amasung kuki militant sing dagi su lokthok kinanaba khongjang sing makhata na chathakigani phongdokhi Manipur da hujik tokli ba irang asi athubada Kendra Sarkar na miyang sangbiduna miyamgi mahusagi punsida amuk hanjin hanbiu haiduna Manipur dagi chatkiba Jila Parishad member amasung Pradhan Singh nangasi Delhi gi Jantar Mantar da wakat mifam pamduna khongjang changsin kri wakat mifam adu loirakpada India gi Prime Minister amasung President yauna tongan wa political party singilu singba singda point rate yauba memorandum amam pisin kri memorandum adu da palliba marueba demand singdi Manipur gi singa tamada laiba amasung kuki militant singi threaten mayok nariba mafam singda
मणिपुर की स्टेट फोर्स थंबा कुकी मिलिटेंट्स सिंह का केंद्र सरकार का लेनरिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सु विड्रॉ तौबा मणिपुर एनआरसी चटना हननबा होनबा हंदकी इरांग असिदा अवा अना नंगलबा इमुंग मनुंग सिंगदा कंपेंसेशन पीबा मयुम मकई लेत्रबा मियोय सिंगदा अमुक हन्ना खुंदा लेता हनबा हंदकी थौदोक असिगी मतंग हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी अमा सेमलगा थिजन हनबा हाइबोफम सिंह यावरी लंदम असिद तंगदु लेताबा पुरकननबा होटनबदा मियामगी इहुल खंगबा अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी सिंगी म्यूट ओइरबा काउंसिलर मेंबर कोऑपरेटिव सिंह सरुक यहान बिउ हाइना ऑल मणिपुर काउंसिलर एंड कोऑपरेटिव वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अरामबम ओमिलाना फुंडोक्रे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंह उनबा अमदा ओमिलाना हाई अर्बन लोकल बॉडी की म्यूट सिंह असि मियामगा टोन तिनरगा लेबना तंगदु लेताबा पुरकपदा हेना माई पाक ओइगनी लोइनना इरांग असिना मरम ओइरगा मयुम मकई थादोक्तुना लांजनरिबा मियोय सिंगी मयुम मकईदा अमुक हंजिननबा अथुबदा सेंट्रल गवर्नमेंट अमसुंग स्टेट गवर्नमेंट होनबियु हौजिक स्टेट असगी चीफ मिनिस्टर दगी यूनिफाइड कमांड लौथोकिबा असि अमुक चीफ मिनिस्टर दा सिनबियु महाकना मखाताना हाई थोकलिबा इरांग असि लाक्सिननबगी थौरांग ओइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना सिंह मफम सिंह महाकना थौदांग लौबा अमदि स्टेट सगी चीफ मिनिस्टर ना तंपाकी थौदांग लौबा हाइबा असि यानिंगदे सिंह अमदि तंपाकी पुन्ना यूनियन होम मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर गा पुन्ना चटमिनदुना इरांग असि लाक्सिनमिनौ तोखाइबा हाइबोफम असिना मियाम दा हेना नुंगाइतबा इहुल अमा फाहोले करिगुंबा हाइबो वफम असि सेंटर अमदि स्टेट गवर्नमेंट ताबीदबा तारबदि दिल्ली दा चतुना यूएलबी सिंह ना अकनबा खोंजंग संगसिलगनी हाइकी Joint Cookie Jo Students Organization of Sugnu Hill Area Koba Maming Fauba Tadriba Organization Asina Sugnu Area da Leiba Santi Pamjaba Maitei Singh Amadi Police Singh da Maral Siba Yampham Yaudo Wapam Mayam Ama Thasi Kulum Doida Media da Thanlakpa Laibak Tibani Makoina Pongdor Libopam Kudingmak Aranba Sinan Sajanba Ngaktani Haina Sugnu Dagi M Premjit Koba Me Amana Pongdor Li ngasi Sugnu Municipal Council की caretaker M सर यावना सुगुनु की मैरा पाइबी अमदि लोकल लीडर सिंह यावना कक्चिंग द पांगथोकपा पाउमी सिंह उनबा अमदा सरुक यारदुना एम प्रेमजितना मखाताना हाई कोकी की लुक असिना एड्रेस तोरकलिबा चिंगटम पीस कमिटी हाइबा असिसु सुगनु द सेम खिबलेते अतोपा पीस कमिटी सुगनु एसी एंड जॉइनिंग ऑफ चांदल सुचामपु बिष्णुपुर कौवा कमिटी अमदि सेमदुना लई मेमोरी दगी पीस कमिटी सुगनु एसी एंड जॉइनिंग एरिया चांदल सुचामपु बिष्णुपुर ना यामना कन्न होनदुना मे कुंतरेट पाउबा यामना शांति ओइना लेखि पीस कमिटी असिना मेमोरी दगी हौना पीस की प्रोसेस चथरिंगै मनुंगदा जो अमदि कुकी की विलेज खुदिंगमक्ता लान की सेम साबा बंकर कयामरुम साबा उबा फंकी हिरम असि मतंग 37th एयर की मेजर नेत्र सिंह द पॉपी की बसुलेखी मसी की चप चाब खुदम हंदक सिक्योरिटी सिंह ना हाइरि मफम सिंह असिदगी यामलब खुसु खुलाई सिंह फाखिबा अदुनी युम्मै थाबा यावना सुगनु एरिया द चथरखिबा लान मखोइना हौरखिबनी जो कुकी सिंह ना मखोइ की मराल कुपसनबा याननबा होनरकपदा मीडिया द लाना युफम यावरो वफम क्या थमलखिबनी सुगनु एसगी एमएलए कांगुजम रंजितना महाकी मियामना मयुम मयुमदा हंजिनबा याननबा अमदि सुगुन एरिया दा अमुका हन्ना शांति हंजिलकपा याननबा सेरौ लमखाइदा आईआरबी बटालियन अमा थंबिननबा से इबलैखी मदु थोइदोकना अकाइबा ओइदे शांति हंजिलकनबा खोंगथांगी खोंगथांग ने हारदुना जॉइंट कुकी जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुगुनु हिल एरिया हाइरिबा लुप असिना मखोइगी मराल सिंह कुपसिननबा होनबदा मीडिया दा लाना युफम यावदबा कया थमलखिबनी हाइखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन बसिंजमई कैथल दा लैबा कैथल लाइरेंबी अनि अमदि इबुदो खाइदेम तेमबगी लाइकोल दा मैरा कटलब मतुंग यामलब इमा इबल सिंगना अमुबु मसुगी फिराल पाइदुना कुकी अमदि सु कुकी मिलिटेंट सिंगना हौजिक चथरिबा थवोंग कया असगी मायोक्ता वखत मफम क्रेक थवाई मिरिल अमदि मैरा पाइबी सिंगना सिंधुना वैगवती लेकाई कमिटी हॉल द पांगथोकिबा वखत मफम अदुदा सरुक याकिबा रिवोल्यूशनरी ग्रुप अमगी फॉर्मर चेयरमैन आरके सनायाम एलाइस मेघेन हाई मणिपुर दा हौजिक थोकलिबा इरांग असिना मरम ओइरगा मणिपुर की मायोल असि करम फिवम द चटकिबा याबगे हाइबगी अचौबा चममनबा लैरिबा असि अचुंबा माइकैदा लमजिंगदुना अमदि लैरिबा थौना हंथरक्तननबा पुन्ना फ्रेप लमुइनबा मथौ ताई अमित शाह फोंदोक्लिबा वफम अमदि हौजिक ओइरिबा फिल्म असिना मणिपुर असि तोंगान तोंगाना एडमिनिस्ट्रेशन अनि
थोकना तौरे हाइना लौबा याय तंजा असिदा अखोइगी सक्तम अमदि अपुनबगी वखलोन ngakadabani haibagi achetpa prep lohogdaba targadi akhoi furup asi mutkhibai chief minister na maira paibi sing lambi da thoktuna irang tawbigano haina phongdok leofam asi yaningde manipur gi ima ibel sing di irang hobunate kaiga dorba manipur bu kannanaba hotnabada matik mathona laina thorliba ima ibel sing da ayatpa athingba pifam thokte lengang na matik saba firep lowragadi ima ibel sing nasu lenga ki firep ta chogotkani haibagi thajaba lei maduna tragadi masing thingam daba ima ibel song thorokani haike loinana saruk yakiba khunimakna handaki irang asida thawaina potha pikraba sing mafamda minute amatumina leptuna ikai khumnaba utkhi Manipur Assam Rifles na hek lerak padagi ngasi phawda apaba thab amata tawba leitri Manipur gi naha kaya hatkiba ladam asigi nupi obi kaya da miot mine chathakiba kaya ama laikrabani makhoibu tanthokpa asi ima singi amata ngairaba pandamni haina apunba Manipur kanba imalop mkilgi president Laurembam nganbina ngasi Manipur Press Club tapangthokpa pawgi famada phundokre mahakna makhata na hai handak thokliba irang asina ko kisu militant singna nongmai kapsilakpada yengduna leiba maitai gi khul ngakpa singna khut tharak lagana makhoina ko kisu militant singa punsilaga maitai da onsilakpagi thong kaya laikrabani sugnuda phangkiba khudam amada airna cookie singda chananaba piri haiba khangnaraba wafamni ngakpi senbinaba leitraba mapu pandraba leibak amagum fencing tawduna chin cookie sing lepa leitana changsilakpada ngakpa ngamdraba state amadi central government asi karamba lengakno asumna ngakpa ngamloidaba amadi merger agreement ki one thok खंग्रबदी मणिपुर इंडिया तिनरिंगई की फिवम अदुदा हंजनबना फगनी ब्रिटिश खिजिनरंब रूल की लुखा खुलगा इंडिया गवर्नमेंट सिजनबा तौबिगनु मियामना यामना तोयना सॉवरेनिटी पामे हाइबगी खुलाव लौरकनी मसीदा सरकारना ताद्रबदी इमा सिंगना ताकनी सुकुकी मिल्टन सिंगना तंपाक्ता तौरकलीबसी सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद यावरबरा हाइबसी अचौ वहंग अमनी लंबी सोरकता इमा इबेल सिंगना ngakliबसिंग मथौ लेतबा ताहनबगी पॉलिसी खुदकता लेपकदबनी कुकी सिंगदी सीरसु यारे हाइना चंगलकपनी अदुबु अकोइदी इरमदम ngakथोकसबनी हौजिकता ड्रोन थाजिलगा पोपी थाबा येंगनी हाइबसिदी मी हाटप लोयरबा कांदा येंगसिनबा साबनी लेंगाकी थोंग यानिंगदे District Veterinary Office Tawal Amadi Kaching District ke Joint Director Dr. S. Binod Kumar ina luchingduna ngasi Kaching District ke manungda hangliba relief camp ani da cheng amadi hawai mateng pangkre ngasi mateng pangki ofam ani adudi Kaching gi YM High School da hangliba relief camp ta kg yankhai gi cheng bag ani amadi hawai kg kun manga aduga Lamaidong High Secondary School da hangliba relief camp ta cheng bag taruk hawai kg kun manga ni tengbang chatkiba aduda Kaching amadi Thawal District ki veterinary Dr. Singh su saruk yakhe Kanglup ki irang maram oiduna konung mamang da leiba government dance college da hangba relief camp ta changjapam lodun leiba sing da government dance college ki teaching amadi non teaching staff sing na sel yaung na tongan ba polam kaya gi mateng pangkre hairiba mateng adu ngasi relief camp asibu chalairiba the peace committee wangkhai kendra gi khuthang da khusinakibani mateng pangba aduga mari leinana government dance college ki vice principal sagolsem jasoda na hai hojik state asida thokliba irang asina lamdam asida khunda manheriba furup khudingmak ta awab mayok dare maram asina center amadi state lengakna athuwa matamda issue asigi chapchaba warosil ama purakna ba hotnabiu haina appeal tawki hojik thokliba irang asina maram oiraga lanjen duna relief camp ta leiba maitai मियाम की दमकता मणिपुर की मफम द लेरिबा मैतै इसिल इनाउ सिंगना लेपली हाइबा वखलोन द कटर द खुदारिबा मैतै सिंगी अपनबा बॉडी अमा ओरिबा ग्लोबल मणिपुर फेडरेशन GMF कटर चैप्टर ना तोंगानबा मफम सिंगदा मटेंग पांगबगी सरुक अमा ओइना ngasi akam pat leiba Ideal Girls College द हांगलिबा थोंजु केंद्र रिलीफ कैंप द चाना थकना पोलम का मटेंग पांगख्रे Tengbang polam kusinaba aduga mari lenana relief camp adugi in charge TH Tilanandan Hai
थोंजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए थोंगाम विश्वजित के सेंथंग मखादा हांगलिबा रिलीफ कैंप असिदा चुचांपू अमसुंग मोरेदगी लांजेलकपा मियोय कया संगजफम पिरी रिलीफ कैंप के इनमेट सिंहबु अवार्ड अपा लेतननबा लेंगा की माइकैदगिसु हेल्थ अमसुंग एजुकेशन की लमदा मतेंग पांगलकपा लै हौजे हौजे कटरदा थबक तौदुना लैरिबा मैतै इसिल इनाउ सिंगनसु अवाबा तारबा मैतै फुरुप की दमक मतेंग तौरकपदा रिलीफ कैंप की माइकैदगी थागतपा फोंदोरकले मणिपुर की मफमदा मणिपुर की मपानदा खुंदा लैतादुना लैरिबा इरैचा सिंगना ममा लेबाकी दमक्तनी हाइदुना अंगम मतेंग तौरकपा असि थागतली हायसु महाकना फोंदोखी मणिपुर में अहुमदगी हौरगा थोकलिबा कांगलुप की इरांग असि लाक्सिनबा होटनाबदा चीफ मिनिस्टर अमा ओइना आइगी मिगी नाइदना चपचाबा मथौ तौगदबनी फम थादोकपा यारोय हाइना मणिपुर कैथेल नुपी मरुकी जनरल सेक्रेटरी लाइसम मेमनंगसी मणिपुर प्रेस क्लब द पांगथोकपा पाविंफम अमद फोंदोखरे मांगना मखातान हाइ रिफ्यूजी गालहौबा करना मकोइगी ओइबा तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन अमा तालिबा असि मंगद फावबा ओइथोकपा यारोय तंजा असिदा यूनियन होम मिनिस्टर ना चिंग अमरितम हाइना अनि थोकपा मानबा वफम फोंदोकपा असिसु यानिंगदे इरांग असिना मरम ओइरगा तुम्ब चाबा खंगदना लंबीदा थोकतुना संगलिबा इमा इबेल सिंगबुसु थौ लेतबा ताहनबा लाइबक थीबनी यूनियन होम मिनिस्टर वफम असि लारिक लाइसु हाइब लीडर अमना कांगलोइदा वफमनी मरम असिना महाकना कुइना लीडर ओइरगदी लाइबाक असि किंथरक अगनी लेंगाक असigi लेरिबा एमएलए हुंपुगी मनुंग एमएलए तराना तोखाई ताक्रबसु लेहौरबा एमएलए यांखै असिना इरांग लाक्सिननबा होटनबदा सेंटर न करी मतेंग पांगसिगे हाइना फोंदोकपगी महुत्ता तोखाई ताबा मानो फम फोंदोकपा यारोय कुकी सिंगना तालिबा दिमान असि अतोपा लेबाक्तगी पीखिबदी याय अदबु मणिपुर की लम मचेत अमा फावबा कुकी सिंगदा पिरोय अखोगी एबा फिरेप सिंग असि लोइदो फावबा चीफ मिनिस्टर ना असेंबली दा सक्किवा वसक ngaktuna मसागी तफम थोप चपचाबा मथौ तौगदबनी अमदी मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थंबसु यारोय थोकलिबा इरांग असि ngasidaगिना नुमित मंगानी फावगी मनुंग चीफ मिनिस्टर ना शांति हंजिल हनबक ngamdragadi इमा इबेल सिंगना परा तंबीरगनी हाइखी लौबी सिंगी यामना लुबा तंजा अमा ओइरिबा लौ सिंगु तौगदबा मतम असिदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापथरकपगी थोंग लेप्तना सथरकपा लौ उबा ngamdre सिंखोंग चिंगा द लैबा कुकी मिलिटेंट सिंग तकथोपिउ हाइना ऑल मणिपुर लौमी लुप की वर्किंग प्रेसिडेंट एस नीलकमल नंग असि इरावत भवन पांगथोकपा पावगी मफम अमदा फोंदोखरे मांगना मखाताना हाइ नोंजु पंथादा लौ उननबा लौमी सिंगना कन्ना होटनबा मतमनी अदुबु मणिपुर की मफम कयादा लौमी सिंगना लौ उननबा लौबक कुमदना होटनरुबदा कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमै कापसिनबगी थवोंग कया चथरकपना लौ उबा यादना लैरी मसिदा मरि लैनबा सिंगना मिजेंग संगदबा असि लाइबक थीबनी मतम चाना लौ उननबा होटना हौद्रबदी मणिपुर दा चाननबा चेंग पुथोकपा ngamdabadagi चेंग तांगबगी थौदोक थोलकनी लौ उबा याननबा सिंखोंग चिंगादा लैबा कुकी मिलिटेंट सिंग तखाइबिउ लौ उबा याननबा खुदोंग थीबा थोलकपा याबा मफम सिंगदा स्टेट फोर्स सिंगना ngak senbiu हाइखी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा पिसुम ओइनाम लेकाइदा गेट साननबगीदमक्ता लैरुबा सेकेंड हैंड पाइप अमा लेनबदा पोखारकपदगी मियोय अमा सोक्तुना एडवांस हॉस्पिटल दा लाइकनक्रे थौदोक असिंग असि नुंथिल पुंग अनिरुम तामा तमना थोखिबनी हारि सोक्लबा मियोय अदु सलाम लोलित चंद्र चही यांखै अपोकपा लैखिद्रबा इबोमचा कवि हारि इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा युमथंगनबदा लोनबदा गेट हामननबगीदमक्ता ngasi लांगथवालदगी सेकेंड हैंड पाइप अमा लैरुगा पाइप अदु मिस्ट्री न ककलिंगैदा खंगहौदना पोखारखिबनी पाइप पोखारकपा अदुदा नाकलदा लेप्तुना लैबा लोलित चंद्रगी ओइथंगबा खोंग सरुक सिंगदा का हेना सोकपदगी कोनुंग ममांगदा लैबा एडवांस हॉस्पिटल दा पोखटुना लाइकनखिबनी हारि स्टेट असिदा थोकलिबा कांगलुपकी इरांग असिना मरम ओइरगा चिंखोंग चिंगादलबा मैतै सिंगी लौफम कयादा लौ उबदा मियामना अकिबा पोकनरिबा असिबु कोहंदुना महौसागुम लौ उहनबा लोयालम अपुनबा लौमी लुपना लौखटपा थबक ngasisu lepalैत्री मसिगी मनुंगसना ngasisu लालुप की ट्रेन तौरबा वॉलंटियर सिंगना ngak selga इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के नोंसुमदा लैबा लोकल सिंगदा लौ पानबा होनक्रे लौ पानबा हौबा अदुगा मरि लेना लालुप की चीफ एडवाइजर पुयाम जोइना कुकी नार्को टेररिस्ट मिलिटेंट सिंगना स्टेट असिदा तथरलिबा लान असिगी
Chaicheng Panglaba Lomi Kayana Low Panba Ngamdabagi Pibam Ama Lakpa Asidagi Lup Asina Asigumba Low Panbagi Kongtang Asi Horakpani Maram Asina Kanagumba Singkong Singada Leba Maitei Kul Singda Low Ubada Akiba Pokpa Lup Asida Pau Pabira U Lup Asina Trentor Volunteer Sing Taraktuna Kul Adugi Kunjas Singa Loinana Lopam Adu Ngak Mahusagam Low Uhosi Masina Aikoi Sinjak Pal Tangdaba Lamdam Soidana Oigani Haiki Nampul Kendra Gimanung Sanba Kabawak Sing Balaram Kul Lokonda Lomi Singa Low Unanaba Pau Pampel Saibada Furadan 3G Haina Kangnaba Til Hidak Asi Tolaga Hodi Saibadagi Madu Saru Badagi Lokol Aduda Tabu Se Kaya Paktak Nan Siba Hokre Kabawak Sing Sangbagi Lambigi Nagyat Laiba Lokol Ayambada Hose Low Unanaba Lomi Singna Sam Sanari Adubu Kumginong Tadabana Maram Oiraga Pampel Oina Chaiba Ayamba Lomi Singna Taunarakli Pampel Saiba Matamda Hodi Adu Til Tadanaba Furadan 3G Haiba Restricted Insecticide Nematicide Asi Tolaga Lomi Karana Chaibadagi Lokol Aduda Piraklaga Chaktabalam Kunu Sendrang Koining Chonga Lam Usek Makal Karadi Ngasi Ayuk Lokol Gi Tongan Mafam Singda Paktak Nana Siramle Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Gi Banglo Samdin Bagi Matang da Kai Henasel Changhali Haibagi Wapam da Laibak Asigi Top Auditor na Tijin Hangadori Masigi Damak Union Home Ministry na order Amathokri Hari Center Gi Thong Adubu Am Admi Party AAP na Yaning Daba Pongdokri Political Opponents Singda Target Tauduna Center na Tabak Tauri Haiki Chief Minister Arvind Kejriwal Gi Pukchil Sayang na Tabak Tauriba Government Bu Mingchat Thiana Naba Amadi Naronda Power Munarabagi Honari BJP na rule Tauba State Singda Thokliba Watok Mayam Adugi Matang Dadi Usinadraga BJP na rule Taudaba State Singdadi Kana Yingchinduna Lay Haibopam Su AP na Pongdokhi Amaromda Delhi Lieutenant Governor na Haikibada Chief Minister Gi Banglo Reconstruction Taubada PWD na Tabak Taubagi Ayaba Laukide Estimate Ki Senpam Lupa Crore Tramangadagi Kun Faubada Oiba Yabadu Su Lupa Crore Yankai Humdoida Hengatki Vietnam Dagi Malayam Laba Marble Puraktuna Kejriwal Gi Residence Adu Semgatli Haina BJP Gi Submit Patrana Hanasu Pundok Palai Krabani Aroibada Murapo Amuhanna Paumi Singh the attack Chatharakre Armina Rescue Toro Matungda Take the Kaidana Putorakre Chief Minister Ed Birena Relief Camp that Laiba Inmet Singh the Sel Gimateng Pikre Manipur Toklib Irang Asi Kendra Sarkarna Athuwa Matamda Yang Sangbiduna Waroshin Puraknanaba Jila Parishad Member Singna Jantar Mantar da Wakat From Pamkre Lonyana Manipur Gi Ima Ibel Singh di Irang Hobunate Kaigadoroba Manipur Bu Kananaba Khotnabani Haina RK Meghena Pungdokre Ngasigi Damakta di Paudam Pijaba Matanga Solution Jare Yang Tabir Bu Kwai Puna Pu Amuka Hana Kurumjari